Kurumjare ahan badang sing muroi pausing Manipur University ki wathok pendable lerebasu democracy satpa lebak nina court ta wakat view haina Chief Minister and Bilena phongdokre Imphal City ki manungda leba Major khulda bom pokhai beda mioi tare sokthon laikhan nakre amadi Vice Chancellor in charge ke from Puribashi Sana Pamna Pukyu from Nate Ministry of Human Resource ke instruction amagi makhadani haina Professor ke Jugindrona phongdorle STB Manipur Pauming Tabir Singh Taram Noksabalo in a box in the Pizre. Manipur University Wathok Pendable Lerebasu Democracy Setpa Lebak Nina Court Wakat Pew Academic Atmosphere da Akaiba P with the Yaning Dihina Chief Minister and Birena Fongdokre Wafamasi Takuding Pangto Miamgi Numika Marilena CMG Secretary Paumising Unabada Chief Minister na Fongdokivani Chief Minister na Makatana Manipur University da Handak Tokiba Todo Ka Henba Todokara Toki Haiba video footage lay Madu Inhuman Oiba Indiaga Timafam the Tokiba Todokni Masigi Matakta Oza Home Nomaina Kakiwi Todok Center na Subsan Kangi University Asida Tokba Todo Watok Sing Central University Oibana Central Ginakong Yowi Government Asigi Matamda Makatana Oza Nomaina Kapayabagi Pibam Yor Labadi Yengdun Leroy University Manungni Haiduna Toning Ba Tobada Kangdun Leroy Oza Parabasu Yao Namduna Soy Lorobasu Yagadabani Haba Wafam Yabangam Loy Pro BC Hapamade Ate Makataba Order Sing Tolaga Exam Boycott Toguni Habamaram Sade Pendaba Leragana Court Sapi Ozasan Academic Atmosphere da Sangsin View Lamdamas the Leriba CSO Sing Amadi Miam Su Solution Puroknaba Amadi Kamasang Birak Padataran Okani Lengak Nasu Center Masung Miam Gimarakta Mayai da Sambi Todang Lugzage CSO Singna Nakal Namad Tongsilaga Irang Sagatpi Pibam Tahangumsi University Kansi Lengak Asigi Mato Law and Order Ngakpa Academic Atmosphere Lehana Bahana Badalogo Yaba Todang Logani Haki Inhuman Tribe Manipur University is the Yamatoning the Bharat Keta University that talked about Porter talk race Mayam Koyana Seba. She does some Hujiksu Adum Makoi Tauraga Lige Mapangi Law and Order Dugadagi State Government Akoina Wazamanung the Parasu Yao Soinam the Laurasu Yao Amasu Yao the Government Namalay Central University in a complaint to Iorame. I could Pajan Biraga Namdana Soy, the whole as a complaint Iorame Hajariba. Madam the Moju complaint of Bondo, I shall the ministry that Wutaba said Gomini Makala Tamina. I said the ministry, the home ministry owner. I could give was I coined a Kangi was a puzzle lager resigned to Bogi, apology to Bogi Soy about the Eromna Toma about the Pungohum Kamanung, the detailed orator later about the state government, the Urigan question Lakanda, Hosi hesitation, the Yobi, Vanata was our video amateur, Mayamsi. I coined a pumish the Pambi and Kalo, Carito Vidum with a gave. Aduna Aina Mayam, the Habas, Irang Sagat Pigano. College Gina College Gitaba was asking intellectual sing Toxi. University in a university was all lady, but Lady Mayam Sekarino, what I saw for the Toxi. I could university concern with videos in an appeal to Ningisi. Please, academic atmosphere. A kind of Pivigano, Pagriba, Paribas Hatra Kande was a Kande Carino Cramaito Bono. Moina Carito, Rubino Carito, the Bueno of the Loina, Unaraga, is Hawaii. Hantokan Jiloina Toboyani, Ado Haiva Pochi, Natana. Adum Ecoigi, Equina Togodabani, Haidana College Manumsida, autonomy lay Haidana was up Harazuno Yangano, Kamanung the Hojalaga Purasu Yangano, Kamanung the Hojalaga Soy, Taurasu Yangano, Akoigi autonomy in a later day. Adu di leba amatan yaroi adu na mayam da yam peacefully government state government mayai samge ai khoina ngambadana ai khoi decision loge ai khoina ngamdabadana hanagum na mayai samaga ISRD ministry ga central government ga yanana ba porok na bodo ai khoi mang kharaga chenjage adu na please irang sagat pa satra gi career sokda ba university gi leiri ba atmosphere kai ga da thabak sima sim tadi mayam hantopiyo Praja Mayam, civil society Mayam, so Masik Hamburum the Sangbiro, solution for Naburum the Sangbiro, Nakan Amada Tongbiracanu, I name Madam Tangay Apple Tony. Amaram Dagasi Pangtoki Bamiam Ginumit Edu Laki Bamusing, Ayamana, Shubanomakan Bamadi Masagi, Celeb, Legit Bamusing, Wakat Namke, Makoibo, Bank Tege, Lona Traga Santang Fangan Bahonare, Pomising Kulung Sad Bamadi, Anayak, Mayok Narapi Matang, the Wakat Lakpagi, Mating Pina Marilanus in the Kan Krahake. Sentang gumba Lauraga Mogi Masama entrepreneurship gumba
masa masa ki hingna bagi thabuk tawba khotpa se tawba ngamdabagi mami ama tai yam chak chakna leinaramba adubu layak phadna bank sing khara yam phajana cooperation pi maroina manipur state cooperative bank yam phajana cooperation pi mrb phajana pi ngasi su lai si maximum nganu loibagi se koi world bamboo conference February thada koi tawdori ne amga thokidribna da se da sai bamboo gi product ne ngai la disabled oiraba adugumba financial assistance entrepreneurship yokhatna bagi self help group semanu pising group adugumba singa yam balai awana taba mayam am sulai lakpagi di layeng ba satnana ba satpangam da ba khota ba adu so koi health card kudak da dum pihal le aina sumu ubuda koi economically hana le ram badagi economically momentum am yam phasana sagan le leire dna admaina feel do we City Police Station के मनुंग सेनवा इम्फाल के मेजोर खुलदा लेबा दुकान अमगी ममांगदा बम पोखाइबदा मियोय टेरे सोक्तुन लाइकनखरे थौदो सिंग असे उपुंग मंगा मिनिट ने प्रमोरम चबरे थोखिबनी थौदो थोफमदा मणिपुर पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंग लाक्तुन यंगसिनखी बम पोखाइबगी थौदो दुदा सोलो मियोय सिंग अदुदी राजेश साहनी से कुंट्रा अपोकपा श्री नारायण साहनी छोटू साहनी से कुन अपोकपा राम नरेश धर्मेंद्र साहनी से कुन मरी अपोकपा राम प्रकाश साहनी मियोय हुम असे मेजोर खुलदा लेबनी सुनील गुप्ता से कुंट्रानी पोकपा बिजेन गुप्ता खुयाथोंग राजेश साहा सहित निपुतरु अपोकपा सीताराम नागवंगपाल धर्मेंद्र यादव सही कुंट्रा अपोकपा लेखिद्रबा बसन यादव धर्मशाला अमदी रंजित साहा सही कुंट्रानी तो अपोकपा मोहिंद्र साहा नागवंगपाल लेबनी मखोई सिंग अदु खोंग थबा खुद अमदी खदांग सिंग मफम सिंग अयामन सोई ngasi bom pokhaiba mafam adu major khulda leiba sunil nawik koba hauji hauji mj avenue da leiba mioy amagi dukan mamangdani tawdo thopam nagi phangba police ki pawgi matungina ngasi pokhai ki bom adu id oram bai yai haina phongdroke tawdo thopam da forensic science ki kangbu am laktun yangsin ki loina city police na case am lokatuna makata na tibo mugi tabak chathakre Vice Chancellor in charge के फम पुरीबा सी साना पामना पुके फम नते Ministry of Human Resource के instructions अमगी मखादने हाइना Professor के जुगिंद्रोना ISTV News का खनन उनबदा फोंदरोक्रे माकी वांगकै थांगाबाटा लेबा मयुमदा उनबदुदा मांगना मखा तारदुना फोंदरोखिबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के हौजी ओरे फिबम असी मौसाई फिबमदा अमुक हना हंजिलकना नबा महिरुइ सिंग बदि ओजा सिंग मतेंग पांगबिउ माकी माइकै दगी सु थोलबा वाथो सिंग मतंगदा वारुइ सिंग म पुरकनबा मरि लेनबा मिउइ सिंगदा अंगम थाकता हाइगनि फोंदरोकले Manipur University da hojik thongliba todo wathok chingse yakni amna thamoi songna nungai jade maruina chhatri singgi academic career da chokdawagi phibam ma ubusida kamdongna yam thuna lokthok chegri lok phan gadagi habisigi matangda aina vice chancellor amo oina masi angamba thakta di lokhobi aba step singjo ai madu lokok thake loinana khoigi sidida khoi manipur university leiba oja sing amadi chhatri singna engonda cooperation pbu loinana haiba mayam se kamaina solve togdegi habido ai ga umta phajana munna tanaraga maching yam thuna nominal poroksi aduga tungdala kadaba academic careers amata mahangumji aduga magi togdaba research manipur university simaroina research institution adi teaching institution ni masi phajana mukta chalai si loina akogi emission gi process pending long pending everything ge yam thuna emission togdana machi atuba matamda koina mukta akoi mayam changdana mukta honamen si ngasi ai engoda pireiba akogi vice chancellor ki charge ase aina thudona pamjadana lobunate akogi Ministry of Human Resource Development na man order ma pirapodagi masigi order do comply tongna honabada sumba responsibility se agna lokhibani adera masida lohugdragadi aigi tungi academic career da am kair kadaba service career da am kair kadaba maramna sumba tholang se sumain togduna logjakibani Amaramda Manipur University Student Union के General Secretary Laisram Kennedy ने थातो पसेरोल मना Professor के जुगिंद्रो मदि मागे कांगबुना महिरोय मसुंग ओजा संगी मायोक्ता फोंदरो के वाफम मदु यानिंग द फोंदरो ले था सितांग कुन के एहिंग नोंगाइदा बीजेपी न लुसिंगबा लेंगा असने Manipur University की कम्युनिटी की मायोक्ता सेतकिबा डिटेक्टर रोइबा मिलिटरी की एक्शन अदु कंडेम तोवे नुमित अदु Manipur University की इतिहास अमम तांकक अमनि हरि फाजिन केबा ओजा मदि महिरोय सिंग कंडीशन अमत यावदना थादो कदबनी प्रोफेसर के जुगिंद्रो दा महिरोय सिंगना नोंगना थाकिबा लेते ngasiदी तसेंगना खंगलबा सेंटर अमसुंग Manipur लेंगा अनिमकी मायोक्ता म्याम पुना लेमिनबा मथौ तारे हाइना सेरोल सिनेमा काताना खंगलकले
Manipur University ki fazin kiba mahiroi sing condition yaudana thadokadabani University simahusai film da hanjil halu haina Manipur University Working Women's Association University Man get the wakan mifam setakre wakan mifam adu da saru yakibi Professor Nahakpam Arunana September ki tang kun gi thawdo adu Manipur University ki itihas ta ahan ma thawdok ni larik padun leirba mahiroi sing da landaba gi mong da satikiba thong adu laibak thibani fazin kiba oja ma de mahiroi sing condition amata yaudana thadokadabani University campus manung da masing yam security thamjilba si lokthok mahusai pibam da hanjelalu haike melsi amada changjin jaraba matung dani hojiki September kun sigi aying dagi kun matoi lakpa dagi di waja sing phajal le satra sing phajal le aki tujung mana khulai paiba aikhoi gi kano mayam sing na security mayam na loina ba nga aga leiri base ai samak JNU center postgraduate oringadagi satra ojarak paduna MU da amu oja oiraga sok sangraba chahi nifu yangkai gi matam se punse sida handak tawriba khongpham se amuk ta thengnajarakri adubo normal sida hanjin si hairagadi phari bus satra sing oja sing se condition yaudana tawragadi normal sida lakpa yai hoi matam gi mamal yamna pamujaba study tawjaba pamjaba ngakani adugi atmosphere muttu dipidana aikhoi karam haina university gi manglom da larik tambiba research tawai kamain pukhatdoino ba Manipur University ki Proctor Professor Sumitrana September kunda Professor Jogindrobu mahiroi midi ozakarana akan ba threat tawi hariba se ahenba wafamne mahak masa yauna wari sanama matamda ka henba mata yaukide haike FIR do that like he was in a closed room by the kept by the students for more than about 3 hours habado aina chachaba matam di it was in not an unknown room PA to VC's room habado da satra mayam ga aduga akhoi gi oza jugindro ga aduga oza kharaga lebirammi and it was not closed even the home guards were there angang sing sina habada akhoi isamakna noi oza da bebhar kai ba yade noi na ngangning badi ngangu but one by one aduga ozana ngangu su taw express what you want and listen to him also and akoina yam phade satra sing na yam na akai ba ngang ki ba ihak thengna de mangonda number khot pa gi su ihak thengna de adegi di finally moi draft over chatli khotli tokan da di yana res hoi tawrani ha ba akhoi se ka du dei thoklak pa ne ba adu hong manung du da di moi da nam da na tawgi du de akhoi ujahi de Satkiba September tang kunma thoigi ISTV discussion order Manipur University gi issue gi matang da khana neineba aduda University sigi pro BCMA hablok kiba myoyedu Professor AP Pandey ni matamadu da Pandey suti de lei haina yena kiba madu gi matang da Congress ke spokesperson Dr. NG Bijoy na wafam ka phongdor kre discussion order da AP Pandey se inquiry loidri faba suti da leigani haiba wafam leiba made madugi tungda formal order thokpagi matang da Mark September amadagi suti loba si MU ge in charge registrar na Manipur University ge chancellor Dilip Nasane dagi approval loraga thokibani haibada lenga ke wangang lusu by education minister TS Radhesamna madugi sabsaba documents putu haikibadu ngasidi mya mamangda documents adu khangnanaba pawi informasi pangthokpan haike The leave of Professor Adya Prasad Pandey, Vice Chancellor on leave, has been extended from 1st September 2018 until the completion of the inquiry proceedings against him and until the necessary follow-up action is taken on the inquiry report by the competent authority by Office Order number 217 dated 3/9/2018. And whereas under Statute 26 of the Manipur University Act 2005, if the office of the Vice Chancellor becomes vacant, the senior most professor shall perform the duties of the Vice Chancellor. Now, therefore, Professor W. Biswanath Singh, Department of Life Sciences, being the senior most professor of the university, shall continue to perform the duties of the Vice Chancellor, Manipur University, with effect from 1st September 2018. Now, this order is issued with the approval of the Chancellor, Manipur University.
Ministry of Minority Affairs Government of India amadi Ministry of Minority Affairs Government of Manipur na sinduna minority marriage sing scholarship scheme ni matang workshop amangasi city convention pangthokre thromadu the Ministry of Minority Affairs Government of India ki secretary Luikam Department of Minority Affairs Government of Manipur ki secretary K.S. Raghumani Director D. Madhukar Nayak District Nodal Officer Yauna School Principal Amadi Mahiru Kyana Sarwaki Secretary K.S. Raghumani na Economic Amadi Facility Yawna Education Mangjin Thana Satpangamlo Haki Secretary L. Wikamna Mahiru Sing the Scholarship Piribasi Maruaina Later Larva Mahiru Singini Higher Scholarship Ki Kudong Sabasi Awareness Watpana Mahiru Kyana Kanaba Pumi Sang Lemni Haki Students lady, Apava students lady. Teachers no motivate our principals na motivate our yamatawa education department kamona mayam receive information estimate over already we have a lot of opportunities for the students kasi well the ning ba si equina power to tambim ning bane nation ki scenario da minority affairs ministry na scholarship ithok ba si Jahi Amada about 65 lakhs bitoyaba scholarship asi. NSP hai na amalay National Scholarship Portal. Asi isi 19 departments na participate doy. Pokpadangari ba angang ama box marung da haplaga kurai lamlong thongkhong da khondok lambadagi laikai dugi Bimola Kobi nupi amana Jenimski Cradle Point da sinarakpadagi hausi Jenimski doctor me nurse sina angang adu ICU da thamduna mahaki punsi kanana ba honari haina medical superintendent L Ranbir na phongrole kanagumba singna maramama natraga amadagi angang singmu thawai mangan gadabagi saru Jenimski Cradle Point da thambiu haina phongrole ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯈꯣꯡꯅꯨꯡꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯎꯕ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯊꯝꯃꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ Manipur University ki wathol loisinanaba MU ki stakeholder singa wari sananaba Dr. Ranjan Yauna mioi ahum khalle haiba wafam local paper amada yarukiba madugi matangda ngasigi ISTV ki euksida nainabada yaukiba du lengak na makoibu masigi matangda khalle haibasi makoi masadi hauzik fabugi oina madugi pau khangbu leiti haina Dr. Ranjana khanglakle hauzik makhadaba pau kyamum bizring aida tem break mathalo manise Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Medillion Ambulance Services Manipurna miyamgidamak hodokchare 24/7 ambulance service masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da puhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tobiyo amadi call tobiyo Medillion Ambulance People Ambulance. Breaking news, Overseas Point in Imphal is about to change lives for many in Manipur. Overseas Point provides all you need for world-class education and jobs in advanced countries. Dr. Raj, the Canadian immigration consultant, is now in Imphal. Visit Overseas Point for a free assessment and first consultation today. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Break matung taranong siri makata pausing
Miamgi Musingsu, Miangi Saktum, Yona Navat Labani, Saktum Mutnabat Labanate, Haina Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Karam Shyamna, Tamil District Headquarter Labor Mini Stadium, the Pradhan Mantri Jan Arogya Yosna, Hodoki from the High Cray, Mana Makatana from Dokibda, Lengak Namiangi Kana Navatam Skim Singer Si, Praza Sing that Yuan Bibasi, Murba Kudimaki Todangni, Miami Kana Pibu Giming the Lanayo in a Kana Lori Devani, Party Manade Haiduna, Tabak to Sumloi, Lengak Asina Miami Mute Kudima Pun Seminaba Tong down Hanu Lady Hike. Another Kudong Jabs Karinoita 5 lakhs ni. Any Manipur empanel tower at the hospital, all district hospital Sima Taure, Aduga Regional Institute of Medical Science, Aduga Jawaharlal Nehru, Sumamayam, si Loinabak si entitled Tawani, Sida Aquina, Yamna Luba Makana, Akui Manipur at the any facility. Like the largi praja singi period. Masi akui praja singse yobungam dev, praja singse khang dev. Adam matang sidani ngasai Prime Minister na Palliba, asa worker, angalwadi worker singse. Akui Manipur gi sigi family mayam se identified to wakanda. Mating pangbi buduneba akui the yana darkar leise. Maruin elected members sing. Mayam sinas adi kana sek data da yaurige. Family 2,77,000 je akoi identified tawraga sigi khudong chawse phangan madune Ngaragi Thoromatu da Tamenglongi DC Rovin Singha Chief Medical Officer Dr. Sanbo Golmine Singh Bamyo Yana Suraki scheme asigi akupa marol yawba booklet amasu phomboloi na e-card sing beneficiary sing de yantoke Thanga Kendrigi Manung Sana Labor Chandra Karang Sangpam Amadi Sawasing Mapam Sing Sengdokre District Water Sanitation Committee Bisnupur Madi District Administration Bisnupur Gimi Makada Nehru Yuba Kendra Bisnupurna Club NGO Amadi Lanai Mui Kya Kusamna Pangtokiba Lamtu Sengdopaduda Saruyakiba Pollution Control Board ke Chairman L Radha Kisona Pollution Free Oiba Lamdamama Oraba Matamda Chokatpa Lamdamama Oigini Haike Mai Ujeriba, Manipur is my Ujeriba, Akui Sandra said, Akui tourist sing, Lakpa, Atotopa, Lepakta, Liba sing, Luenana, the Masita Riba, stakeholder sing, Praja sing, Amadi, tourist sing the suit, Akui Masiki Gyan, Sita Bigadabani, Amot Pussing, Silla Hendra Bakanda, Akui Taruban in clean Nova, pollution free Weba, Yargi, Watergi, Aduga, Solid Wesky, Masi Lakani, Matamasida, Akui, Chokotpagi Manga Lakani. Thormudu Saruyakiba MLT Robindrona Chandrabu Miram the Lakpalam Koiba Kagi Pukning Hana Singsinaba Miam Puna Hona Minabatangai for the Hake. Tambasina, a quickie new but the quiet Yamna, Marui Bakogi Pandamamani. It's also Hainabali clinics next to God and Highway. I say, Hani possessing the Piltos and Nidi, Luna at Hamaganda, Lam Koiba, Mapangi, Manipur Mapani Laiba, Tourism Laiba. Adigi Manipuri Jaga Atopati Laiba, Tourism Mam Lakasida, Katan Kudongchanaba, Luna Tamsi, Hivasi, a tank and Pajajin, Mrs. Pigeoning Casitaki. Ngasigi Thoromatu da Bisnupur DC Paun Jadav PSAD Bisnupur District ki Executive Engineer Gokul Chandra NYK Bisnupur District Youth Coordinator Dr. Salam Dhana Bisnupur Municipal Council ge Chairperson L Maniyai Masusuga ki DC Paun Jadav na Kungang Kudimak Tarutanana Thamna Naba Honaminasi ke Objective is behavioral change. So apart from doing cleanliness activities, we also spread awareness amongst the society, amongst the people and all, so that the behavioral change can come and they can keep their society and their neighborhood clean. So let's join all of us should join hand together for promoting these cleanliness activities and promoting this behavioral change. Thank you. DM College ke teachers they come facers made ngasi colleges re pangtokre Thormadu da Babina Diagnostic Center ke chairman TS Davli ISTV Network के Program Executive TS Biswazit University of Higher Education की OSD Sarangazit Community College के Nodal Officer Dr. Rehazuddin Sheikh Yaunamiu क्या नसर रखे CI College दा NSS Sales अमदी NASC Steering Committee CI College Bisnupur na puna sinduna College asig koy bidalam tu sengdokre
NAAC CI College Bisnupur gi Steering Committee gi Coordinator Moirangthem Sarat Kumar na College asi isamaki yumni khana luna na thamna na bakhon aminasi lingzal manaba matamda sakhurpa lamdamo oibang ngamgani haike Sutai collaboration tawjara kanda aikoina nak steering committee en sin leijari ba college ki assess tawna hona jari basina chwacha da hi sewa haibasi yumda gi hora kanda aikoi ki akoi ba singje chemba sengdok pa ma de clean na yamna nan taru tanan ba samaj am hoina hona ba da aikoi ki college de hona na baina du ki team sida aikoin hodok chabani aduga maru oina aikoina nak na maru oina lojari badi aikoi ki chatra singchiga aikoi ki punna thabak tominara kanda aphabak khunai ma da kamain tawra kanda aikoi pulla kanda unity oiba yabage madugi kana bana karino haibadugi chatra message pine na bachu hona jabani aduga loina na ngasi media ki khudong chawa se lojara kanda aikoi da hujik leijari ba mayam na yong hai modern monkey ni makoi chi noma population watsilakpa masi simata chu mari leina ba singchina aikoi ki mateng pangbire kanda yong sibung hujikti red list changakpa akoi exting oigira haibagi pakhat pachu leiba masi matanga mateng pangbire badi nungai jane na CI college ki steering committee madi college ki taraf te ki khwai punam ki mapamda wafam masi appeal tawjari thank you wanalo Manipur Pandit Loisang na sinduna thasi tang tara mapaldi satrakpa lai harau ba sintak sindamba ngasi loisang kre Pandit Loisang da pangthokiba tormadu da Pandit Achoba oriba NG Kerani Pandit Jaima W Lukoina Singmana sarugaki Pandit Loisang gi secretary NG Ranjit na lai harau gi sana kanglong sing niam chumna pangthok na ba madi sana kanglong sing khangbo oja guru sing dagi tambaya ba kaya ngasi gi mirol na tamau na ba tormaji pangthok pani haike Maiba maibi penasing leiriba lai harau satpa matamda khoi gi kangon chumna harau na ba amadi leiriba ahal sing haibadi oza maiba oza pena amadi ima maibi sing asi hana leiramba ahalaman sing asi mathang akhoi gi mami samakpa leigi daba mayam sidi henjalaktana hajikti takpi na ba tambi na ba oza guru sing asi leisilakta aduna leihoriba khara khaksidagi akhoina lairik phongiba mayam sida yaugdaba nunggi oiba mayam ama leiriba mayam se sigi sinaksin nambagi thoram asida kanaba mayam ama maibi pena singda pibiri MI Department of Infal Ski Manung Senba Kamelok Turel Sakiba Damasi Pibam Sada Mamadi Matam Kuirabana Kanaba Fangdre Haina People Upliftment Organization ki President A Sanjoina Fangdrole Mana Makata Duna Sariba Damase Matau Nintina Tokdabana Lamboi Kulgi Lofam Kaya Ising Fangdana Lekrak Sale Mari Lenaba Department na Kudaki Oina Pampiduna Low Panba Yana Honabiu Dam Asisu Sizinaba Yana Sinbiu Masing Matang Mari Lenaba Sinda Wakat Kibama di local MLA Kang Krabasu Ngasi Pawa Tabo in Ontorok Tree Adumatam de Miang Sangbiu Haina Makatan Fondrole Ising asi khoi mapung phana tungsin bangam dabdagi khoi stock ta tawang ngam dabdagi khoi mathak ta kenin sing da thaba ngamdre maram aduna law sangam pari chami changa asi khoi ising je pungkang kangle lekrak chatuna leire lekrak chatlabanina khoi phau sing asi pomba horak pasi da satok ngamdre ngamdrabanina khoi khungang sidadi thabok suba so law singu tawjaraga hingba parja ngaktana oibanina khoi awaba mayok nare khoi masi sabina ba haiduna so MI department sing da so khoi che thajaki ba leire khoi department sing amadi khoi gi local gi MLA na su mateng amutang pangbiduna awabasi saruk yabiu haina sinjalang chiriba akhoi gi people apni ma kaidigi singjeri Handak Tara Nepal Suba Asian Games ta Canoeing and Kayakings event ta saru yarubada Nepal Suba madi Mapal Suba Poison Tarkrabi Pairenbam Sonia Devi amadi Konjengbam Sharju Devi bu harautam no pugi tormama Morang Kendrugi MLA na sinu pangtokre Sonia na fongdroki bada Sai complex ma Morang Water Sports Complex ta hang no matik sab khojukulai thamlabdi makhata na mingset propanganguni haike Buda sanajan loina langna bai damakta sida boat nung pedal hala yam la di masana dum sida sanara kanyen khala do sa request am tana sai hangan bina bagalai sai lai tadana mi gon mapana loi chela sanara MLA P. Sandrona Mahaki Makai Digi Sanor Sing Pamlibasi Samgan of Honagani Hake. Am the willing gen mannerba, Jam Gravelam the Masida Pok by Quimiam say, Masina, Nakoigumba, Masaknai, but me, Mayama Putoga Nakoina, Mpunsida Mai Bakpa, Etletama Oiba, Pratibita, Adumba, Mana Pamba, gold medal, Pambadum, Betletama, Ohena Bohana Vesida, without tanging the Hajaraga, store the Hajarakane, Punamak Nasida Gidi, Anu Willam Taylor Majan Bahorasi.
लोइसलकपदा हौजिक फाउगी ओइबा मरुवे पाउसिंग अमुकन पिजरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक पेंदब लेरबसु डेमोक्रेसी चटप लेबाकनिना कोर्ट वाक पिउ हाइन चीफ मिनिस्टर एन बेरेना फोंदोखरे इम्फाल सिटी की मनुंग लेबा मेजर खुलदा बम पोखाइबदा मियोय तरे स्ट्रोक न लाइकनखरे अमदी वाइस चांसलर इंचार्ज के फम पुरीबसी साना फार्म न पुखि फम नते मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के इंस्ट्रक्शन अमगी मखादने हाइन प्रोफेसर के जुगिंद्रना फोंदोरले Mikuba si Pawidi, ayas timin na pisipa Manipuri Pau, patang seluruh jere, yang tabri punong po mukana, krum jere.